svakako je zanimljiva tema muzikoterapije i to je jedna oblast koja se vrlo razvija. Čak u Beogradu ima jedna škola koja ima kabinet za muzikoterapiju, škola Isidore Seković. Mislim da je to prva škola koja je dobila takav kabinet. I mislim da je svakako i duhovna muzika segment koji je primenjiv na tu vrstu terapije. Nažalost, ne poznajem baš dovoljno detalja u vezi sa samom terapijom. Dakle, to je jedna čitava oblast koju izučavaju i psihijatri i ljudi koji se bave muzikom. Zahteva dodatno obrazovanje, da kažem. Ali sigurno je vrlo interesantna i prisutna i u životu, samo nismo svesni. Ima veliki broj primjera ljudi koji su dolaskom u hram, možda ponekad i učešćem u pevanju hora, pomogli sebi u rešavanju određenih psihosomatskih tegoba. Tako da muzikoterapija je jedna vrlo značajna i interesantna oblast.